Ćao svima, u ovom tutorialu ću vam pokazati desktop koji sam ja osmislio, pa da krenemo. U deskripciji će biti link gdje ćete skinuti i ovaj folder. U folderu će biti tema, neke ikonice i wallpaper za desktop. Prvo ćemo instalirati temu. Uđemo u folder teme i uđemo u ovo ovdje Vista VG Black i idemo samo apply, idemo ok. Sada će vam trebati program koji se zove Styler, bit će link u deskripciji njega. Izaberite Vista VG. Vama neće imati veliko tema zato što sam ja instalirao neke što sam našao na internetu, ali vi ćete imati Windows XP i ovu ili koji je već Windows. Izaberite ovdje Vista VG. Ja tema instalirana. Sada idemo up to folder. Evo sad možemo staviti to je ta slika. Sada ćemo ikonice. Prvo na obične foldere stavljamo ikonice. Znači idemo desktop, customize, change icon i pronađemo našu ikonicu na kompjuteru. Black folder, idemo ok i tako na svaki. Sada trebamo staviti na My Computer, My Documents i na Recycle Bin ikonice. To ćemo uraditi kada kliknemo desni klik. Idemo u Properties, idemo na Desktop i idemo Customize Desktop. Sada izaberemo My Computer, idemo Change Icon. I on piše Black Computer. Ok, sada idemo na, kliknemo na My Documents, idemo Change Icon. I kliknemo ovdje na Folders, Black Folder Icon. I sada izaberemo Recycle Bin Full. Idemo i izabrali smo Full, znači puno. I idemo na ovo. Sada idemo na prazne. Idemo Recycle Bin Empty.
i kliknemo OK i Apply. I kao što vidite, ikonice su se promijenile. Sada idemo opet u onaj folder što smo skinuli, idemo na ovaj ovdje program Windows Taskbar Viglant. I sada će start biti providan, ja mislim da vidite. Ja pokazuje, kad na primjer postavimo na nešto na my computer, pokazuje šta ima u tom folderu ili na web browseru na kojem ste sajtu. To je to u ovom tutorialu, nadam se da vam se svidao.